Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yagaragaye muri Uganda, aho yakiriwe na Perezida Museveni, aho Museveni yamwakiriye atamukoze mu kiganza, akaba yamwakiriye muri ubwo buryo. Ariko nanone abasesenguzi benshi bari kuvuga ko yaba yagiye gusaba Uganda ubufasha bwo kugira ngo Uganda yunge u Burundi n'u Rwanda, aho u Burundi bwafunze imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Ibi bibaye mu gihe Perezida w'u Burundi bivuga ko yaba yugarijwe cyangwa se ageramiwe n'ibibazo by'umutekano, cyane cyane ko M23 yamwirukanye muri Uvira. Iyi ni Ishakiro TV, kora subscribe kugira ngo tubane mu biganiro birebire. Jewe nitwa Baraka, ukoze subscribe birushaho kugira ngo bigusunikire kubana natwe mu biganiro bitandukanye by'Ishakiro TV. Ibiganiro birebire birategerejwe, kora subscribe gusa kugira amahoro y'Imana. Ibihe byiza kuba dukurikiye. Ibiro bya Perezida w'Ubufaransa byashyize hanze umucyo kubera amashusho amaze iminsi agaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ni amashusho yerekana Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron n'umugore we, kuko abantu benshi batangiye kuvuga ko bashobora kuba batameranye neza. Umugore wa Emmanuel Macron arusha Emmanuel Macron Perezida w'Ubufaransa imyaka 24 yose y'amavuko. Aya mashusho agaragarira mu muryango w'indege aho bari bageze muri Vietnam bagiye kururuka indege. Ngibi byo tugiye kwibandaho muri kino kiganiro. Abadukurikiye mwese muhawe ikaze. Iyi ni Ishakiro TV, naho njyewe nitwa Baraka. Reba gato munsi y'ikiganiro ukore subscribe kugira ngo turusheho kubana no mu bindi biganiro. Aya mashusho yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Brigitte Macron, ibiganza byombi bisa naho bisunika Emmanuel Macron ku buryo busa no guhangana, bagiye kururuka indege ubwo bari bageze muri Vietnam. Uruzinduko rw'akazi rwatangiriye Vietnam muri Aziya y'Amajyepfo, aho Emmanuel Macron we n'umugore we bari kugenda basura ibihugu bya Aziya y'Amajyepfo. Aya mashusho kandi agaragara ibiganza byombi by'umugore wa Emmanuel Macron umurusha imyaka 24 bimukora mu maso bimusunika, bisa naho ari guhangana. Ibi ngibi byabaye Emmanuel Macron akibibona ahindukiye abona itangazamakuru riri ku kamera, ahita yiyoberanyaho gatoya asa naho amanuka ku esikariye y'indege, agerageza gufata ikiganza cy'umugore we Brigitte Macron, ariko Brigitte Macron arabyanga. Ni ibintu byagaragariye buri wese, by'umwihariko abanyamakuru bari bahari, gusa bo bakomeje gukamera. Abyanze Brigitte Macron yahisemo gufata ku mutambiko w'isikariye y'indege, akomeza amanuka. Emmanuel Macron nawe